بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Ey Peygamber! Allah'a takvadarlık kıl. Kafirlarga ve münafıklarga itaat kılmagın. Allah hakikaten hemmini bilip turgucudur, hikmet sahibidir. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sana Rabbin tarafından vahiy kılıngan nesige ergeçkin. Allah hakikaten kıygan amelleringlardan toluk haberdardır. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Hem işinde Allah'a tevekkül kıyın. Allah sana hami bulaşka yeterliktir. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Allah hiç Adem'nin içinde iki yürek yaratqını yok. Sile zihar kılgan ayalınlarını Allah silegi ana kıygını yok. Sile balı kılıp alganlarını mı Allah hemme hükümde öz puştunlardan boğan ballarınlarının hükmüde kımmedi. Bu yani öz puştunlardan boğmağanlarını balı deyiş fakat ağzınlarda eğitilgan sözdür. Allah haqqını eytidi. Doğru yolga başlaydı. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Ulanı atıllarının isimleri bilen çakırınla. Bu Allah'ın dergahıda doğrudur. Eğer ulanın atıllarını bilmesenla, bu çağda ula silenin dini kırındaşlarınladır, dostlarınladır. Sile sevenlikten kılıp sağan işlada silege hiç günah bulmaydı. Lekin kasten kıygan işinlada silege günah buludu. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mihribandır. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Peygamber müminlerge ulanın öz nefslerinden mu çağrıdır. Peygamberinin ayalları ulanın anılarıdır. Kitabullah'ta uruk çıkanlarının bazısı miras ilişte müminlerden ve muhacirlerden yakındır. Lekin müminlerden ve muhacirlerden boğan dostlarınlağa vesiyet kıysanla durus buludu. Bu yani tuqqanlarının öz ara mirasqı varislik qilishi kitapta yani Allah'ın kitabıda yazılgandır. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Öz vaxtida biz peygamberlerden ehdi aldık. Sendin, Nuh'din, İbrahim'din, Musa'din, Meryem oğlu İsa'din mahkem ehdi aldık. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Allah kıyamet günü rastçılardan rastçılık doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikini yetkizgenlikini soraydı. Allah kafirlara kattık azap tayarladı. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ey müminler! Allah'ın sizlerge bergen nimetini eslenler. Öz vaxtida üstünlağa küffarlardan uyuşkan uruşçı qoşun kelgen idi. Biz ularga qarşı boran ve sizlerge görünmeydigan qoşun, yani periştiler evettik. Allah sizlerinin qıygan işinlarını körüp durukçudur. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Aynı vaxtda ula yuqarı terpinladın mı, tüven terpinladın mı hücum qılıp kelgen idi. Bu çağda közüңla çekçiyip qalğan, yürüküңla ağzıڭlağı qaplışıp qalğan. Allah haqqıda türlü gumanladı bolğan idinglar. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Bu yerde müminler sınalgan ve beşiği kelgen günün qattiqliqidan goya ularni yer silkigendek qattiq təvirnişke uçurgan idi. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Aynı vaxtda münafıqlar ve dillerdi kesili bağla, Allah ve onun peygamberi bizlerge quruq va'dalarini qilibdikan deyişetdi. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Aynı vaxtda uladın bir guruh adam, ey Yesriblikler, bu yerde turmay qaytınlar deyişetdi. Uladın yani bir guruh adam, bizning uylarimiz hakikaten uçuqchilikda deyişip peygamberden ruxsat so'rashatdi. Bularning uylari uçuqchilikda emas, ular faqat qechishni o'ylaydi. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Eğer şehirge töt taraftan hücum qılıp kirilse, ondan ulardan imanıdan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Ular, yani münafıqlar, ilgiri Allah'a jangda çekinmeslikka va'da bergan edi. Allah'a bergan va'disi so'rildi. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
Aytqinki, agar sizlar o'limdan yo o'ltirilishdan qochsanglar, qechishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qaçqandımı sizlar dunyodan ozgina vaqt bahramand bo'la olasizlar. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'diya oladi? قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga aralasha oladi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va hech yordamchi topolmaydi. Allah içinlardaki başkalarını, cihatın tozqıçılarını ve qerindaşlarına Muhammedni ve sahabelerini terk etip, bizden qışımızga kelinglar degichilarni obdan bilidi. Ular jangga riyo qilib, anda sanda qatnashidi. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Agar ularga dushman tarafdan xavf keladigan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinishdan ko'zlarini pildiriltib qarayotganligini ko'rsan. Qo'rqinish ketganda ular pul molga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tilla bilan ranjitadi. Ular chin dillar bilan iymon etgan emas. Allah ularning kufri sabablik amallarni bekor qildi. Bu Allah uchun osondir. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Ular yani münafıklar qat qo'rqqanlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekinmidi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda Arabiylarning yani qir arablarining yanida turib, sizlarning xabaringlarni o'qishni arzu qiladi. Ular urush vaqtida aranglarda bo'lgan taqdirdami, qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib, anda-sanda qatnashgan bo'ladi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Müminler ittifaqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda, bu yani qiyin ahvolda qolganda düşman ustidan g'alaba qilish Allah va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Allah ve onun peygamberi rast etti deyişti. Bu iş
ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishini texmi kuchaytirdi. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Müminlerin içinde Resulullah bilen gazatga chiqqanda sabatlik bulup şehit bo'lganga qadar dadillik bilen jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Rabbiga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Allah rastçılığı üçün ahirette en yaxşı mükafat berdi. Munafiqlarni ahdini buzg'uchi munofiqlarni munofiq beti bu dunyodan ketkizib, agar xolis azoblaydi ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah haqiqatan bandalarga eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah kafirlarni, yani Medine'ge hücum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xap qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah düşmanga bo'ron va farishtalarni operedi qilib, mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir, mutlaq g'olibdir. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni, ya'ni Rasululloh bilan qilgan ahdini buzgan Bani Qurayza yahudilarni qo'rg'onlardan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ularning bir bo'likini o'ltirdinglar va bir bo'likini asir oldinglar. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Allah sizlarga ularning ziminini, qo'ru joylarini, mol mulklarni va texi sizlarning qadiminglar dastlab boqmagan ziminini miros qilib berdi. Allah her narsaga qodirdir. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ey Peygamber! Artık xiracet sorab seni rencitken ayallarınga aytqin ki, eğer sizler dünya terikçilikini, yani paravan turmuşni ve dünyanın zibu zinnetini közlesenla, kelinla, sizlerge bir az nasip berey, sizlerni çıraylıkça koyup berey. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Eğer sizler Allah'ını ve Allah'ın peygamberini, ahiret yurtunu ixtiyar qilsanglar, Allah hakikaten içinlardaki yaxşı iş qilguvchilarga çoğun savabni, yani
Köz görmegen, kulak anlamagan ve insanın köngülüge kelmegen nazı nimetler ba cennetni tayya kıldı. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ey peygamberning ayolları, içinglardan kimiki aşkarı kabih işini kılıdiken, onunla hassilep azap kılındı. Bu Allah'a asandır. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Sizlerden kimiki Allah'a ve onun peygamberine itaat kıysa ve yaxşı amel kıysa, onunla savabını iki katlap berimiz. Onunla cennette esil rızık tayarladık. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ey peygamberinin ayolları, sizler başka ayollarının hiçbiriga o'xshamaysilar. Sizler yat erlerge söz qilganda nazokat bilan söz qilmanglar. Nazokat bilan söz qilsanglar, qalbida nifoq bor odam sizlarga qarta tamadi bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Öylerinlerde olturunlar. İlgiriki cahiliyet devrideki ayallarının yasınıp çıkkınıdek yasınıp çıkmanlar. Namaz okunlar, zakat verinlar, Allah'a ve onun peygamberine itaat kılınlar. Ey peygamberinin ailesidekiler, Allah sizlerden günahını saqit kılışını ve sizlerini tamamen pak kılışını halaydı. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Öylerinlerde Allah'ın ayetlerinden ve hikmet, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden okuluvatkan neslerini yad etinler. Allah hakikaten sırlarını bilgüçüdür. Hemmeden haberdardır. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Müslüman erle ve Müslüman ayallarga, mümin erle ve mümin ayallarga, taat ibadet kılgıcı erle ve taat ibadet kılgıcı ayallarga, rastçıl erle ve rastçıl ayallarga, sabır kılgıcı erle ve sabır kılgıcı ayallarga, Allah'tan korkucu erle ve Allah'tan korkucu ayallarga, sadık bergici erle ve sadık bergici ayallarga,
roz tutquchi erlar va roz tutquchi ayollarga, nafslarni haromdan saqlovchi erlar va nafslarni haromdan saqlovchi ayollarga, Allahni ko'p zikr qilguvchi erlar va Allahni ko'p zikr qilguvchi ayollarga Allah mag'firat va katta savob tayyorladi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah ve onun peygamberi birer işte hüküm çıkargan çağda ayol müminlerinin öz işide ixtiyorligi bo'lmaydi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga osilik qilsa, haqiqatan u ochiq azg'on bo'ladi. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Öz vaqtida sen Allah nimet bergen, sen mu in'am qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allah'tan qo'rqin deding. Allah oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yo'shirding. Kishilarning ta'ni qilishdan qo'rqding. Allah'tan qo'rqishing eng haqliq edi. Mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa gunoh bo'lmasligi uchun Zayd uni, ya'ni Zeynepni qo'yib etgandan keyin sana nikohlab berdik. Allah'ның senin Zeynepni elişin to'g'risidagi emri cho'qim o'rinlanadi. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Allah peygamberge halal qilgan ishqa hech gunoh bo'lmaydi. Bu Allah'ның o'tganki peygamberlarga tutgan yo'lidir. Allah'ның emri ezeldinla bekib ketgan o'zgarmas hukmdir. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ula, yani peygamberler Allah'ның emir fermanlarını yetkizidi. Allah'tan korkudu. Allah'tan başka hiç kişiden korkmaydı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen mu Allah'tan gayriden korkmaslıkta şu peygamberlerge ergeçkin. Allah hem işladın hesap ilişki yeterliktir. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammed aranlardaki erlerden hiçbirinin atısı emez. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerinin ahirkisidir. Allah onun bilen peygamberlikni ahirlaştırgan, onundan keyin hiç qandaq peygamber kelmeydi. Allah hemme narsini bilgichidir. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey müminler, Allah'ını köp yad etinler. وسبحوه بكرة وأصيلا. Onunla etigen akşamda tesbih etinler.
Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan u vaqtlarning avzili hisoblandi. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Allah sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turdi. Uning farishtalari sizlarga mag'firat talab qilib turdi. Allah mu'minlarga eng mehribondir. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Ular Allah'a muloqot bo'lgan kunda ularga Allah tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Allah ularga esil mukofot tayyorladi. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Ey Peygamber! Seni biz hakikaten guvahçı, bişaretçi, agahlandırıcı, Allah'ın izni bilen onunla, yani Allah'ın birligiga, taat ibadetiga davet kılgıcı ve nurluk çırak kılıp evettik. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Müminlerge ulanın Allah'ın büyük ihsanıga erişidiganlıqıdan hoş haber begin. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Kafirlağa ve münafıklığa itaat kılmagın. Ulanın sana kıygan azar külpetlerge perva kılmagın. Allah'a tevekkül kıygın. Allah onunla tevekkül kıyganlığa yeterliktir. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Ey müminler! Sizler mümin ayollarını alsanlar, andın ulağı yıkınçılık kılıştın burun ulağını koyuversanlar, bu çağda ulağı sizler üçün iddet tutmaslık gerek. Ulağı az dolu nesi berinler, ulağını çıraylıkçı koyup berinler. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ey Peygamber! Sana biz sen mehrillerini bergen ayollarını Allah sana ganimet kılıp bergen esir düşken ayollardan özün malik bolganlarını halal kıldık.
Atağının er qerindişi ve hemşire qerindişinin kızlarını, ananın er qerindişi ve hemşire qerindişinin kızlarını sana halal kıldık. Bula sen bilen birlikte hicret kıldı. Eğer bir mümin xotun özünü peygamberge bəxş kılsa, peygamber onu mehrisiz ilişini xalasa, bunu müminlerge emas, yalğız sana halal kıldık. Ulanın ayalları ve çöreleri toğırlıq, bizning çıkargan belgilimelerimiz bizge ma'lumdur. Sana haraj bolup kalmaslık için seni alahideliklerge egi kıldık. Allah en mağfiret kılgıçıdır, en mihribandır. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Ayallarından halıgının nöbetini arkaga sürsen, halıgının bilen nöbetinden başka vakitte bir yerde bolsan boluverdi. Vaqtliq ayrılıp tuğan ayallarından biri bilen hem tüşek bolmakçı bolsan, sana hiç günah yoktur. Mana bu ulanın hoşal boluşuğa, kaygırmaslığa, bergenlerge ulanın hemmisinin razı boluşuğa en yakındır. Allah dilinladikini bilip durdu. Allah hemmini bilgiçidir, halimdir. Yani cezalaşka aldırıp gitmeydi. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Ey peygamber! İlkindeki ayallarından başka yeni xotun alsan sana halal bulmaydı. Başka ayallarının cemali seni eceblendirgen takdirdi mi? Ulanı yengüşleş sana halal bulmaydı. Fakat senin ilkindeki çöreler bunundan müstesna. Allah hemmenesini küstüp durguçudur. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Ey müminler! Peygamberinin öylерге kirmenglar. Fakat tamak çakırılgan vaqtınladıla kiringlar. Başka vaqtda ruhsat bilen kirgende tamakның pişişini kütüp oldurmanglar. Lekin çakırılganda kiringlar-yu, tamak yep bolgandan keyin tarqap ketinglar.
Tamaqdan keyin parang silishib o'ltirmanglar. Bu, ya'ni tamaqdan keyin parang silishib o'ltirish payg'ambarni ranjitadi. Payg'ambar buni aytishga sizlardan xijil bo'ladi. Allah haq ishni aytishdan xijil bo'lmaydi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'ramoqchi bo'lsanglar, pərdə arqısıdan so'rab elinglar. Mundaq qilish sizlarning dillaringlarni, ularning dillarini eng pok tutadi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullohdan keyin uning ayollarini elishinglarmi mangu durust emas. Mundaq qilish, ya'ni Rasulullohni ranjitish va uning ayollarini elish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Birer nersini aşkarlasanlarmı, yoşursanlarmı, Allah hakikaten hemme nersini bilgiçidir. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Ulağa, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın ayallarına atılları bilen, oğulları bilen, qeyrindaşları bilen, qeyrindaşlarının oğulları bilen, hemşirelerinin oğulları bilen, mümin ayallar bilen, kul çörülleri bilen görüşüş hiç günah emas. Ey Peygamberinin ayalları, Allah'tan korkunla. Allah hakikaten hemme nesini küzütüp durğucudur. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hakikaten Allah yıkın periştelerinin yanında peygamberini maqtaydı. Periştelermi peygamber için dua kılıdı. Ey müminler, sizlermi onun için dua kılınlar ve amanlık tilanglar. İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehu la'anehumullâhu fid-dunya vel-âhireh. لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Allah'ni ve onun peygamberini rencitediganlarga, yani Allah ve Resulullah yaman görüdigan işlerini kılıdiganlarga Allah dünya ve ahirette lanet kılıdı ve ularga har kılgıcı azabını tayarlaydı. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Müminler ve müminlerini kılmagan işleri sebeplik rencitediganlar, yani ularga töhmet japlaydiganlar, böhtanni ve roşen günahni üstüge artıvaganlar boludu. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ey Peygamber! Ayallarınga, kızlarınga ve müminlerinin ayallarıga aytqin ki, bedenini cilbabları bilen orusun.
Bunda qilganda ularning hur va iffetlik ayollar ekanligi eng o'ng'ay toniladi-da, boshqalar ularga cheqilmaydi. Allah bendilerge eng mağfiret qilg'uchidir, eng mehribondir. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Eğer münafıklar dillerinde kesellik bağla, Medine'de yalgan haber taqatqıçılar qılmışlarından yanmasa, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, elbette biz seni ulağa musallat qılımız. Ondan ula Medine'de lənətki uçurğan halda sen bilen azğın vaqt turalaydı. Yani ula Medine'den sürgün qılınıp haydab chiqarildi. Chiqib ketishga tayyorlik qilib olish uchun Medine'de faqat azg'in vaqt turalaydi. Ular qayerda bayqalsa shu yerda tutiladi va o'ldiriladi. Sunnatullahi fillazina khalaw min qabl ولن تجد لسنة الله تبديلا. Bu yani Allah'ın münafıklığı tutkan yolu Allah'ın ötkenki ümmetlerge tutkan yoludur. Allah'ın tutkan yolu da hiç kandak özgürüş tapalmaysan. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Kişiler senden kıyametinin vaktini soraydı. Onu ben bilmeymen. Fakat Allah bilidu degin. Sen nemi bilisen? Kıyamet yakın buluşu mümkün. İnna Allah la'anal kafirin ve a'adda lehum sa'ira. Allah hakikaten kafirları lanet kıldı ve ulağa devzakını tayarladı. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Ula devzakta mengü kalıdı. Ula hiç kandak ulanı qoğdaydıgan, dost ve uladın azabını dep kılıdıgan yardımcı tapalmaydı. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Devzakta ulanın yüzleri türülüp gitadigan günde ula kaşki biz Allah'a itaat qilgan bo'lsaqchu, payg'ambarga itaat qilgan bo'lsaqchu deydi. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ula Rabbimiz biz hakikaten başlıklarımızga, kattalarımızga itaat kıldık. Ula bizni doğru yoldan azdırdı. Rabbimiz ulağa azabını iki hessi bergen ve ulağa qattiq lanet qilgan deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ey müminler! Sizler Musa'ga azar qilgan kişiler, yani Bani İsrail'dek bulmanlar. Allah Musa'ni ulanın aytqanlardan, yani töhmetlerden aqladı. Musa Allah'ın dergahida obro'yliq edi.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ey müminler! Allah'tan korkunlar. Doğru sözünü kılınlar. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah sizlerning amallaringlarni tuzaydi. Ya'ni sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Şübhisiz ki biz amanetni, yani farzlarni ve şeriat tekliflerini osmonlarga, ziminga ve tağlarga tanladık. Ular onu üstüge almadı. Onun ig'irligidan qo'rqdi. Onu insan üstüge aldı. İnsan hakikaten özüge zulüm kılgıçıdır. Hakikaten nadandır. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Mezkur amanetke xiyanat qilganlıklar üçün münafık erlani, münafık ayallani, müşrik erlani, müşrik ayallani Allah azaplaydı. Mezkur amanetke rioya qilganlıklar üçün mümin erler ve mümin ayallani Allah afu qılıdı. Allah müminlerge en mağfiret qılgıcıdır, en mehribandır.